kanti ngaphakathi enhliziyweni yakhe abazibulala zaphuma enyembezi emehlweni yakhe ifido kule ndoda yazi isula waqinisela kumlungu impela uthathana umuntu uyajabula nangekhala inyembezi yokujabula kanti lona ezokujabula ezosiza inyembezi kube njalo uma uthanda uzoliphethe kube njalo ungabona umuntu ekhala wena uma ufika uyothi impela akhale uthi awulo umuntu uyamzwela kuyajabula ngoba lokujabula ngenyembezi kuthi mawuthi nathi ingane yami iphumelele esikoleni umuntu ejabula lakhe ifiduku azakhale kanti kakuthani ukhanda inyembezi uthi awuna lokhu uzakuphumelela uma uzophela uthando ngeke njalo nomuntu nje mayebonile engasekho enhliziyweni yakho sekumkhiphi uyeluthi kuya house bantu ungenza nje usho udiniwe uthi azoliphelile inkosi zikubusise kanti sho ukuthi uzayibulala nale ndoda yenze njalo yabona likhala kwathi ukuthi omunye kanti yongisho omunye lokhu sasityali yotwenze njalo uthando mazaliphelile enkosini yakhe angingamthole eBhayibhelini kodwa mhlawumbe kukhona ukuthi khona umuntu owasondela eduze kwenkosi uJesu wazayanga wazoyiqabula kodwa namhlanje sesikaroti uJesu emnikele ethi akabulawa wabe wamanga uma wanga umuntu uthi ngiyakuthanda uma wanga umzali wakho uthi ngiyakuthanda abantu abayemuka lola ngabathi awazomthanda uKristu awazomthanda wazombamba wazomanga kanti uthi namhlanje uzobethela sonke siyasondela enkosini yasekuphakameni kube kuhle ithi bayikhuluma inkosi yezulu imoyizela eyinhle nathi sihleke abantu abanefana nohlobo besibona simoyizana inkosi kumuhle bathi awula abantu bahle bayayithanda inkosi ephakameni selathi ngaba njani selathi ngaba siyanga inkosi ephakameni kodwa ngikhuluma ngothando uthando mazalipheleleke njani ethi inkosi yasekuphakameni ngelinye ilanga emzini osekuphakameni isembethe ibhathi labo lenkosi ilanga lamalanga maye ikhuluma ngendaba yothando lolu lusehlulayo thina luyasehlula impela ngiyabona bemnyama abantu babelele abantu besuka lapha indawo lapho beqhamuka khona abanye banandawo ngisho yokulala abanakho ngisho ukudla bathi bangifikile ngemzini wasebuhleni ngafika ngombona uNkulunkulu ngeke ngasifele la khona amakholwa akulandwa nendawo labafizophendithwa bafike bangayitholi noma nikhona ibadlana eDikotweni lami cha ngeke ngumfaya ngoba ngimazi ubabona abantu behleli lapha ku-brand office belekusemende kodwa beqhuqa kuyakala ukuthi uthando lukhona yini ngiyaphatheka kabila ngicaba ukuthi inkosi yami ngenziwa inkosana khona inkosana ekhona khona ibambo lapha egcekeni khona omile kuyanqomoza lekuseni lapha ngofowethu kodwa ukuthi uvakele khona inqwaba abantu ngaphandle lapha e-ofisini abanazo ingozi ukulala bakusaze bethini ansuka uthi ngeke ngasuka ngahamba ngawufuna iy'nkuni ngangacokocokosha ngamakulisa ngazibeka la iy'nkuni ngingathi ngithabothe nangilele namphuthumeleli kodwa ngazange ngicabanga ngikholelele emnyango ufuna ukuthi ngingothiswa lwangehlula uthando lwangiphunyuka walwenza kodwa uNombili ithi inkosi ephakameni lo mama wayemubi ebusweni wayemubi engabhekeki ithi yonke inkinga kakhulu kodwa uthi lo mama wayenomntwana wayenengane yakhe siyazi thina izulu
mama okwakuthi bakuhlangana izingane ezowabo bedlala lezi ngane bese sikhuluma ngonina zetuse onina bazo abahle ababukekayo uthi le ngane bese banamashoko lingazi sokhuluma ngani ngoba mama wayemubi bese ifika usizo uthi nabo siyangizokwenza njani kwenkathi yayibonakala ikhiphiduke phakathi yesu liyimbezi kwenkathi bonakala ibashiya ihamba ngoba yazi yini nazoyithusa izokhuluma ngani mawuni naye nje kuswele into enjengaleli ithiwe kanti lokubona yenye izingane abadlala nazo yayisiza ingane kuye ngelinye ilanga lomntwana afika ekhaya umfowethu angazoyi intombazane owumfanele yayibona uma ngabe sihlangane sikhuluma ngomama sithi bahle wena awuzingasho lutho kodwa ngibona ufikela umuntu usuyakhala usuke kwenze ingane awukhululekile uthike lo mntwana cha uma ukhuluma ngomama bena bahle nami ngiyabazi bahle angizengathi izothini ngoba umama uyamazi mubi isilwanyana kabhekile yayikhulula izima kalengane thawo phambi kanjani uhambe kuye ufuna ithuba ukungesini nje ufike umbuzo uthi ma wena wazihamba umngane ngikwenze njani mhlawumbe nakusiza lokho ngikhuluma indaba yothando angikholelwa indaba eningi uthando esahakwa ngalo thina losihlela lapha asithandwanga thina ngoba sasibasha sathanda ngoba sishuphele sasifana thina abantu bakwa-Israyeli ezwe laseGibhithe sasicindezela sinabelizwe kwakukhulu into esimangaliso abantu abadala namhlanje bayazi laba bantu lokhu lwakunjani ufike umuntu uma ekhuluma bathi hayi ikhulu lushintshile ngoba nazi kwakunjani ngiyazi nasigibela emabhasini lapho sihamba siye eManchester sihamba noba uyosebenza bantu bendawo bese limiswa ibhasi bese lingena iy'bhulu phakathi liqoka abangenawo amapasi abangenazo impesheni phansi hlangana ehambe emsebenzi besiyothola amatoha siphakele izingumbi bese kwakhona imoto enkulu kwakuthiwa ummeleko thwekela lapho ufike kusiphi izinyembezi sivele ngapasini indoda ethi awuze ufike umbike ekhaya usendiboshile ayenzeki ukuthi uthi ayiphethe ibhasi kuphela kulapho lapho sivela khona sithanda nenkosi sepalamini sivela lapha khumbula obangekela ngoba besevelele ngobotshaya khona emapasi behlobile bebahle befake inhloko zabo befake nobuhlanga bantu babemile lapha ngaphandle khumbula uma ibuye ekhaya ngoba abantu babemile lapha ngaphandle kwase kukhamba ibhulu likhamba nothane ndukwana lasilethi khumula sigqoko kwese siyithombe lapha ngaphandle ayifuneki into esekhaya khumula uthi nesithanda loluthi bezogwadlwane lenhloko ibisiwa phansi isigingqini ebese ilandela kamuva sipele isithulu sinya wahamba uzofika omunye umama nje lenhloko esekhanda uyithungile wafika wayekwadlula wasukuma phansi nkosikazi ozokuhlungu isimangaliso ngoba uyithungile akwazi ukuphumula lento ayifana kuthiwa isigqoko esekhanda siqhamuke endaweni enjalo sathi masifika la sithi mawazona mamazo sisekunkululo wasejulayi kukhusho kuyaphezela endaweni yomhlangano wonke ukukhupha ungazama ukujawaba lapha endaweni Kangizobisho iqala bese bonke abantu abaphathwe ukuthi bahambe bohlambululo ngoba bangcolile baphuma amakhaya benezipho ezingcolile ezinaphansi zizophatha ilunga edolobheni abanye bebabangena emhlangano yonke ngena umhlangano bese begula ngoba abanye umjobo wangabavuma ubhibha bagula abantu abesimangalisi ushada lapho lapha khona uthi mayekamba isihlabelo sothando lapha uhambe ne-twins uthi South Africa vuka mazokhwela izikhulu zakho uthi mayefika lapho ebhasini lokugcina isikhathi sisibi ngicela ukuphathana 1926 nola 1927 ubandlululo umunyu uthi ngiphelela ngiyathemba ilanga lakho lokuphuma Afrika zolotha zonke izizwe wayikhuluma indaba yethu basethula amakhosi akhanda amandla naboholi bakhe abanamandla kwakhulisa isizwe sayikhanda kunjalo noma singathandani nje thina kodwa kulapho lapho sivela khona le ngane yayisifundo konke ngizokwenza njani uthando lwanzima ngesikhathi
ziyayifika ikhathi lapho phakathi kuthathe khona iy'nqumo ezinzima lapho umama umkhokheli ahlala phansi khona inkosikazi uma ibona ukuthi akuhambe kahle besibuza mntanami kwenze njani ukhona lapho angakusiza khona kunzima kunjalo angasho hayi uzophoxeka uzothini cha umsebenzi wakhe awubekele manje kwenzanga lokho uzoshayela angashayela yakhe izona usho njalo umkhokheli mabhanzi uthi ngabonakala ngisha ngashishwa izono zami kodwa lokubonesha nje ushishwa izono zabanye ngoba abantu bayona phambi kwakhe akaphuzi yeke khona uthando olunjalo ulwenza noma kunzima yayithi ifuna le ngane ukuthi kodwa ngizongena kanjani yayithi ihamba isiye kumina thanda ngathi inkosi ngathi ngahamba kahle asifike simbuza ma nginenkinga abangani bami babehlangane bekhuluma babakhuluma ngomama baba bahle kodwa ngingathi uzothini nawe wena mama bona ma umuhle umubi kungesibili ngane ifuna ukwazi ngoyiluka ifike le nkosikazi hawu mntanami le ndaba yokuza indaba elukhulu kakhulu kodwa ngabuza iy'mbuzo ngizokutshela kodwa bengingathandi ukuyazi Ishe nkosikazi mntanami wawumncane wena wawusaphapha ngangiwasha lapha ngedala emfuleni yithi ngathi uma ngiwasha yithi ngathi ngizokumenyezwa kuthiwa kuyasha kwasibambana uthi wawusendlini yotshani uthi ngathi ngiphendula amehlo uthi ngathi ngibona indlu ikhephuka uthi ngangikushiye phakathi endlini ngangiwasha ngedwa uthi ngoba ngangiwasha phakathi kwesikhathi uthi ngathi ngibona imbutshana ephambi kwami eyimanzi ngathi ngithi ngithathe le ngubo kuzothi uma ngingena lamalanga bese ngiyazimboza ukuze khona ngizokusha uthi ngayithatha ngingagijima ngangafika uthi ngawafika amalanga abili lephuka ezokunye uthi ngathi ngiyimboza uthi ngathi ngingena uthi ngathi uma ngingaphakathi ngufika uthi usekhona usaphila uyakhala ngaze ngibona le ngutshana encane bengena ayisangifanele mina isiyenele wena uthi ngaze ngithathe mntana mase ngumboza naye khuluma indaba yokuhluka indaba yothando uthando lokwenzela umuntu omunye omenzela kuhle ngingasho ukuthi ufana ngazithandi kufana uba kweyinungwana kufana bekuhle kodwa kukhulu unkulunkulu akamukelayo ukudlulisela uthando lwenzisele phambili uthi ngathi ngiyamboza uthi ngathi ngiyamboza mntana uthi ngathi ngiyaphuma uthi ngathi ngiphuma amalanga bayisemabe kakhulu uthi ayiseyehla abalangabi basebehla njani uthi bangishisa bangibhizi esisweni uthi ngahamba ngalona sibhedlela isikhathi eside ngigula ubuso bubuhlungu ubuso bonakele uthi ngangibona isifubeni uthi kodwa ngangithi mangizivuka ngizivuka sekutshekile bese ngithi yimi enhliziyweni yami noma ngahamba kunani kodwa ngabungane yami yinhle uthi wena mntana kwakufanele njengami nje umbona kwakuzoba uwe kodwa kwaba uwe khuluma indaba yothando ngiyakubona uthando izikole ezedlulile sike saguqa abaphakela amasibuke nabefundisi kwakuSeptember nganyaka 2000 wayekhona umfundisi umthetho wayekhona umfundisi ungide ekhona umfundisi umbanzi ngomusa kaNkulunkulu sikhona ngathi phakathi kwabo siyabafana sephakambili senontshosho nango lapha eShayithona kwaphanda kuyiwa lizwe lakwa-Israyeli bathi besithuma abefundisi basebethi Nkosi sihamba uhambo olude siyacela Nkosi uba uhambe nathi ngithi Nkosi sekuphakamele phambi kwakho uthi ngolonakana yebo nami ngizobe ngikhona nabambele ezindlini lapha endlini wathi nami ngizobe ngikhona yathi imboni zaba kuyisabathi sini alesithuma sesihamba lolo uhleko uhamba angikhulume ngalo ngoba nalo iy'mpawu zamakwayo kodwa ngikhumbula usuku lokugcina ezweni lakwa-Israyeli sekubuya sekuziwa eGibhithe lalingani izulu ladalini lapho phesheya alhamdulillah kulesikhathi la befundisi bambile bekhona lalingani izulu khona lalingekhaphakha abathunzi lalingekhaphakha senza umfundisi umthetho thatha lele bhala amahlobo zale siphenduka sibheka sempumalanga salibona ukuthi lokho zawuthi dwi ndaba siphakathi indaba ezimayo
ngoba ucabanga lapho uthi lokho zonashana nani baba ngoba ubaba igama lakhe uthi uthini lokho lubhaliwe ziluluyaziyo luyaziyo uyilo nakhona saphendwa kakhulu luthini kwakuhle abanganga abanye befuthi athamba nabo ukuthi ukukhuluma ngathi sasihamba kwakusuku lokugcina lo sathi manje uyofika isikhumeze indiza eTel Aviv khona kwa-Israel safika sokuphethuza nalamasango ungena wangasangena ngasongena kwenye indawo kanti ngesikhathi sisuka lapha nasiza la usuku lokugcina sithe sisuka khona yayisuka impi khona lapha sinekhona kwakuse-West Bank ezolwa Israel sabona manje sifike eGibhithe sibuka kuma-TV sibuka kulimala abantu abafa lapho kulowo ndawo iningi labantu matshwanga kwagugula kwafaka emasaneni ngoba babona amabhuku baphishile abantu baphela inhliziyo ilapha iphaphu lilapha abazange baziwe ukuthi bayisimo esinjani ngesikhathi kumile lwakuzolo nkosazana kwakuyongena lona kuze kusile isho njani inkosi mayi angizazi ayikhethelele na isho njani inkosi ephakama mayikhuluma ngothando lwalo mama ithi inkosi ephakama uma usengozini usemzinini bese umemeza uthi aweshemba uthi ushembe uyibuyisele bese ngiyena bese ngilimala yena uzobona nkosikazi owambo uzobebhana wasiko iyasindi njalo walimala uthi yabe njalo shembe lapha la ndikhona kwaze kwaphishika kwahlakaza inkosi ephakame sasinda sasenza sidwatsho khuluma ngothando lunjani kodwa kuyasehlula